Reka amasuhuzo mbifurize kugira umugoroba mwiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri benshi mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndizera neza ko mukomeje kubana natwe. Mabwire ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryatangaje ko ingabo z'iki gihugu imitwe bikorana byarashe bisasu muri centre ya Kamanyora byica abasivili bagera kuri 3 abandi 5 barakomereka. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ukuboza 25 yatangaje ko muri 5 bakomeretse harimo umugabo umwe, umugore n'abana bagera kuri 3. Centre ya Kamanyora iherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igenzurwa n'abarwanyi ba AFC 23 kuva muri Gashyantare 25 mu bice bitari kure ya Kamanyora nka Katogota na Ruvungi muri teritwari ya Uvira abiri imirwano ikomeye cyane kuva muri Kerera yanganishije AFC 23 n'ingabo za RDC zifatanyije na Wazalendo FDLR n'ingabo z'u Burundi. Abatuye muri Kamanyora batangaje ko mbere y'uko imirwano itangira babonye abasirikare babarirwa mu magana bafite ibifaru n'imbunda ziremereye bajya gushyira uburinzi mu bice bihakikije. Abaturage nabo mu bindi bice nka Katogota na Ruvungi bavuga ko iyi mirwano babujije gukora imirimo bakesha imibereho kubera ko ikomeye cyane. I Bukavu abatuye muri uyu mujyi ugenzurwa na AFC 23 kuva muri Gashyantare nabo bavuga ko bari kumva urusaku rw'amasasu nkaho ariho rero imirwano iri kubera. Imirwano ikomeje hagati ya AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC irigwa leta ya Qatar umukoro ukomeye cyane kuko nta gihe kinini cyane gishize yemeranyije n'impande zombi ko zigomba guhana agahenge kugira ngo ibiganiro by'amahoro bizihuza bitanga umusaruro vuba. Umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi hagati mu kwezi gushize yavuze ko bigoye cyane guhuza impande zidahagarika imirwano ariko ko igihugu cyabo kizakomeza gukora ibishoboka kugira ngo amahoro aboneke nk'uko wagiye abigarukaho. Uwitwa Fernando Diaz uyu nguyu akaba nawe ari uwo muri Guinea Bissau. Mbere y'uko rero haza kubaho yuko igisirikare gifata ubutegetsi muri iki gihugu hari habaye amatora. Rero uyu mugabo witwa Fernando Diaz byanavuga ko afite amahirwe yo kuba yatsinda amatora y'umukuru w'igihugu. We aratangaza ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Guinea Bissau nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa kuri iriya coup d'etat yabaye mu gihugu cya Guinea Bissau, abantu benshi batagiye bavugaho bamwe rwose. Aho rero uyu munyapolitike Fernando Diaz wemeza ko yatsinze amatora ya perezida wa Guinea Bissau yabaye tariki 23 Gushyingo 2025 yahungiye muri Nigeria nyuma y'aho ubutegetsi bwa Umaro Sissoco Embalo ubukuweho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Nigeria yasobanuye ko iki gihugu rero cyakiriye Diaz nyuma y'aho perezida Bola Tinubu yemeye ko arindirwa umutekano kuko byagaragaraga ko ubuzima bwe buri mu kaga. Guverinoma ya Nigeria yasabye umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO ko wakohereza ingabo zabo mu mujyi wa Abuja kugira ngo rero zikomeze kubungabunga umutekano wa Fernando Diaz. Umaro uri muri Repubulika ya Congo avugaga ko yatsinze amatora ku majwi 65% ariko na Diaz akavuga ko ubwo coup d'etat yabaga tariki 23 Gushyingo yari mu nzira imuganisha ku nsinzi. Ihuriro ry'imitwe ya politike ryarishyigikiye Diaz ryamaganye coup d'etat yakozwe n'abasirikare rigaragaza ko Umaro ari we wayiteguriye agamije kuburizamo itangazwa ry'ibyavuye mu matora yari ryateganyijwe tariki 24 Gushyingo kuko yabonaga yatsinzwe. Perezida w'inzibacyuho wa Guinea Bissau Haroutanta yasobanuye ko abasirikare bagiye ku butegetsi mu rwego rwo kuburizamo umugambi wo kuyobora igihugu mu buryo butemera amategeko wateguwe n'abarimo n'abacuruza ibiyobyabwenge. Tariki ya mbere ukuboza 25 CEDEAO yohereje muri Guinea Bissau intumwa ziyobowe n'umuyobozi mukuru wayo akaba na perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio kugira ngo rero ziganire n'abasirikare bakoze coup d'etat. Perezida Bio yasabye General Tam bagenzi be ko bakwemerera komisiyo y'amatora gutangaza ibyavuye mu matora kugira ngo watsinze ajye ku butegetsi. Gusa iyi komisiyo yasobanuye ko ibyo bitashoboka kuko abasirikare bibye udusanduku tw'amatora nk'uko amakuru akomeje kugenda bishimangira muri icyo gihugu cya Guinea Bissau. Hanyuma ayandi makuru akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane. Babwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo igisirikare cya Congo cyahaye amatoni y'amasasu umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe byifatanya mu kurwanya ihuriro ry'ingabo za AFC 23. Makuru yizewe wahamye ko toni 3 z'amasasu na toni 3 z'ibiribwa byapakiwe muri kajugujugu ebyiri zivana muri teritwari ya Rubutu mu ntara ya Maniema zibigeza ku kibuga cy'indege gito cya Pinga muri teritwari ya Walikale tariki 28 Gushyingo 2025. Tariki 29 Gushyingo umuyobozi wa Regima
1342 y'ingabo za RDC Colonel Salomo Tokolonga yategetse ko FDLR na NDCR ya Guido Chamilay n'imitwe ya Nyatura bihabwa aya masasu n'ibiribwa kugira ngo bikomeze ibikorwa nta nkomyi. Hashingiye kuri iryo tegeko, amasasu n'ibiribwa byoherejwe iyi mitwe muri groupement ya Bashar Mokoto muri teritwari ya Masisi intara Kivu y'Amajyaruguru mu gihe yitegura gutera ibirindiro bya M23 mu gace ka Bwibwe, Kinyana na Muzimu muri teritwari ya Rucuru. Colonel Tokolonga asanzwe ku rutonde rw'abafata ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubufasha amaze igihe aha imitwe yitwaje intwaro yagize uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi bukorerwa abaturage. Muri 2023 guverinoma Amerika yagaragaje ko muri Gicurasi 2022 Colonel Tokolonga yayoboye inama y'imitwe yitwaje intwaro yihuje kugira ngo irwanye AFC-23 kandi ko regima ayobora yahaye FDLR intwaro. Uyu musirikare hamwe n'abandi ba ofisiye bo mu gisirikare cya RDC bakomeje gufasha FDLR n'indi mitwe mu gihe u Rwanda na RDC biteganya no kugira amasezerano tariki ya 4 Ukuboza 2025 itezweho kuzana amahoro arambye mu karere. Hanyuma mu by'ingenzi u Rwanda na RDC byemeranyijeho harimo gusenya umutwe wa FDLR burundu, kuko ibihugu n'ubuhuza Amerika bagaragaje ko umutwe w'iterabwoba ari ikibazo mu mutekano w'akarere kose. Leta y'u Rwanda ntihwema kugaragaza ko igisirikare cya RDC gikomeje gukorana na FDLR no kwiha ubufasha kugira ngo rero irusheho kugira imbaraga aho gusenyuka nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Byinshi rero reka turebe hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Inkuru reka mbanze mbabwire amakuru amwe namwe agiye agezweho akomeje kugenda avugwa hirya no hino dukiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi reka mbabwire ko amakuru aravuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo ingabo za RDC zagabye ibitero henshi mu rucyaro rwo kuri wa kabiri Ukuboza 25 ibiro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryabyutse rigaba ibitero bikomeye cyane mu bice byinshi cyane byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo byiganjemo ibigenzurwa na AFC-23. Ihuriro rikorera muri Kivu y'Amajyepfo rigizwe n'igisirikare cya RDC, FARDC, imitwe wazalendo, ingabo z'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR urwanya Leta y'u Rwanda. Umuvugizi wa AFC-23 Lawrence Kanyuka mu bya politiki yatangaje ko mu bice byagabweho ibitero harimo umutwe bituwe n'abasivili benshi kandi ko ibintu biri kurushaho rero kuba bibi cyane kuri aba baturage. Mu bice byatewe muri iki gitondo harimo ibikoze ku nzira ya Katogota Ruvungi muri teritwari ya Uvira ihuza Kaziba muri Warungu n'igice cy'imisozi miremire cyitwa Chivanga Hombo muri Kabare ndetse na Karehe na Kasika muri teritwari ya Mwenga. Ibi bitero ndetse n'ibyabanjirije bigaragaza ko nubwo hashyizweho urwego rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'agahenge bigizwemo uruhare rukomeye na Leta ya Katari, bikigoye cyane ko imirwano yahagarara. Uru rwego rwashyizweho hashingiwe ku masezerano AFC-23 yagiranye na Leta ya RDC tariki ya 15 Ukwakira 2025 yashimangiraga andi impande zombi zasinye mu ntangiriro za Mata. AFC-23 kandi yagaragaje kenshi ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no gutabara abaturage bari mu kaga. Leta ya RDC nayo ivuga ko ingabo zayo zifite inshingano zo kwirwanaho yivuye inyuma mu gihe zitewe. Mbere yuko ndaza kugaruka kuri iyo nkuru ivuga yuko President Felix Tshisekedi yatanze itegeko kuri FARDC kubaha intwaro amasasu menshi cyane matoni y'amasasu bayaha FDLR, reka mbanze kandi mbabwire yuko kuva mu mpera za 2019 ubwo Mudacumura Sylvestre yicwaga ishami rya gisirikare ry'umutwe w'iterabwoba FDLR riyobowe na Ntawunguka Pacifique uzwi nka General Omega. Urutonde rw'ibyihebe Leta y'u Rwanda yasohoye tariki ya 15 Ukwakira 2025 General Omega ni nimero ya kabiri inyuma y'umuyobozi w'uyu mutwe mu rwego rwa politike Lieutenant General Gaston Yamuremye alias Byiringiro Victor. General Omega yavutse mu mwaka w'1964 avukira muri segiteri Gasebeya komine Gaseke muri prefecture ya Gisenyi. Yahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yaho we na bagenzi be batsinzwe na RPA Inkotanyi yarafite ipeti rya Lieutenant. Icyo byinshi kuri inkuru nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma bizoroshya ishoramari n'ubukerarugendo. Ambasaderi General Nyamvumba ku ngendo za Rwanda ya muri Zanzibar. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania General Patrick Nyamvumba yavuze ko ingendo za Rwanda ya muri Zanzibar zije kunganira abaturage b'impande zombi byaba mu bikorwa by'ishoramari cyangwa se ubukerarugendo. Ibyo bigarutseho kuri wa mbere tariki ya 1 Ukuboza 2025 ubwo sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere ya Rwandair batangizaga icyerekezo gishya cya Mombasa Zanzibar. Ambasaderi General Patrick Nyamvumba yavuze ko bizafasha abava i Kigali berekeza muri Zanzibar cyangwa se bavayo berekeza mu Rwanda.
Hanyuma rero mureka mbahe ikaze ariko mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru reka mbabwire ko Amerika yasibye amakuru ajyanye na Afurika y'Epfo ku rubuga rwa G20. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko izakira inama y'ibihugu bigize G20 muri 2026 ariko itazatumira Afurika y'Epfo yakiye muri 2025 ndetse yamaze gusiba ku rubuga amakuru yose yerekeye imyanzuro yafatiwe mu nama G20 yabereye muri Afurika y'Epfo. Byatangajwe ku munsi w'ejo aho Trump rero ngo ntabwo yigeze yitabira inama G20 yabereye muri Afurika y'Epfo mu gushyingo 2025 ndetse nta muyobozi wa Amerika wigeze ukandagirayo. Amerika itangaza ko mu bihugu rero bizatumirwa mu nama G20 muri 2026 Afurika y'Epfo itarimo. Amaze iminsi iraterana amagambo na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye reka duhere kuri inkuru babwire ko FARDC igisirikare cya Congo cyahaye FDLR amatoni y'amasasu ndetse n'ibiribwa. Iki gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyahaye amatoni y'amasasu umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe byifatanya mu kurwanya ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Amakuru yizewe hamya ko toni 3 z'amasasu na toni 3 z'ibiribwa byapakiwe muri kajugujugu ebyiri zibivana muri teritwari ya Butu mu ntara ya Maniema zibigeza ku kibuga cy'indege gito cya Pinga muri teritwari Barikare tariki 28 Ugushyingo 2025. Tariki ya 29 Ugushyingo umuyobozi wa regima 3202 ingabo za RDC Colonel Salomo Tokorongo yategetse ko FDLR NDCR ya Guido Shamirai n'imitwe ya Nyatura bihabwa aya masasu n'ibiribwa kugira ngo bikomeze bikorwa nta nkomyi. Hashingiwe kuri iryo tegeko amasasu n'ibiribwa byoherejwe iyi mitwe muri groupement ya Bashar Mokoto muri teritwari ya Masisi intara Kivu y'Amajyaruguru mu gihe yitegura gutera ibirindiro bya FC23 mu gace ka Bibwe Kinyana Muzimu muri teritwari ya Rucuru. Colonel Tokolonga usanzwe ku rutonde rw'abafata ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubufasha amaze igihe aha imitwe yitwaje intwaro yagize uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi bukorerwa abaturage. Muri 2023 guverinoma Amerika yagaragaje ko muri Gicurasi 2022 Colonel Tokolonga yayoboye inama y'imitwe yitwaje intwaro yihuje kugira ngo rero irwanye AFC 23 kandi ko regima 3200 ayobora yahaye FDLR intwaro. FDLR umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu musirikare hamwe n'abandi baofisiye bo mu gisirikare cya RDC bakomeje gufasha FDLR n'indi mitwe mu gihe u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo biteganya kugirana amasezerano ku munsi w'ejo bundi ku itariki ya 4 Ukuboza yitezweho kuzana amahoro arambye mu karere. Mu by'ingenzi u Rwanda na RDC byemeranyije harimo gusenya FDLR burundu kuko ibi bihugu n'umuhuza Amerika byagaragaje ko uyu mutwe w'iterabwoba ari ikibazo mu mutekano w'akarere kose. Leta y'u Rwanda nihwema kugaragaza ko igisirikare cya RDC gikomeje gukorana na FDLR no kuyibufasha kugira ngo rero irusheho kugira imbaraga aho gusenyuka. Bibutsa ko rero uyu munsi Perezida w'igihugu cy'urundi Perezida Neva Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho ahawe ubutumire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nawe agomba kuzaba umuhamya w'aya masezerano kimwe na Perezida Samoei Ruto wa Kenya nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika Iburasirazuba. Mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri nibwo rero witwa Neva yazindutse rwose mu rukerera kare yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero biteganyijwe ko rero aguma no guhura n'abarundi rero ba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbabwire kandi ko mu rukerera rwo kuri wa kabiri Ukuboza 25 ku mirongo y'urugamba muri RDC bivuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ni coalition igizwe na FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Bivuga ko rero babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane mu bice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo byiganjemo ibigenzurwa na AFC 23. Iri huriro rikorera muri Kivu y'Amajyepfo rigizwe n'igisirikare cya FARDC, imitwe ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR urwanya Leta y'u Rwanda. Umuvugizi wa AFC 23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu bice byagabweho ibitero harimo ibituwe n'abasivili benshi kandi ko ibintu biri kurushaho rero kuba bibi cyane kuri abaturage. Mu bice byatewe muri iki gitondo harimo ibikoze ku nzira ya Katogoto Ruvungi muri teritwari ya Uvira ihuza Kaziba muri Warungu n'igice cy'imisozi miremire cyane cyitwa Civangahombo mu karere ka Kalehe na Kasika muri teritwari ya Mwenga. Ibi bitero ndetse n'ibyabibanjirije bigaragaza ko nubwo hashyizweho urwego rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'agahenge bigizwemo uruhare rukomeye cyane na Leta ya Katari bikigoye cyane ko imirwano yahagarara. Uru rwego rwashyizweho hashingiwe ku masezerano AFC 23 yagiranye na Leta ya RDC
tariki ya 14 ukwezi kwa 2025 yashimangiraga andi impande zombi zasinye mu ntangiriro no kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4. Alliance Fleuve Congo M23 yagaragaje kenshi ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no gutabara abaturage bari mu kaga. Leta RDC nayo ivuga ko ingabo zayo zifite inshingano zo kwirwanaho yivuye inyuma mu gihe zitewe n'uyu mutwe wa 23. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka tuganire babwire ubuhamya bw'umurinzi wa General Omega nimero ya 2 mu banyarwanda b'ibyihebe. Bibutsa ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa z'umwaka wa 2019 ubwo Mudacumura Sylvestre yicwaga, ishami rya gisirikare ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR riyobowe na Ntahunguka Pacifique uzwi nka General Omega ku rutonde rw'ibyihebe leta y'u Rwanda yasohoye tariki ya 15 Ukwakira 2025. General Omega ni nimero ya 2 nyuma y'umuyobozi wiwe w'uyu mutwe mu rwego rwa politiki Lieutenant General Gaston Iyamuremye alias Byiringiro Victor. General Omega yavutse mwaka wa 1964 avukira muri segiteri Gasebe ya Komine Gaseke muri prefecture Gisenyi. Yahungiye mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho we na bagenzi be batsinzwe na RPA Inkotanyi. Yari afite peti icyo gihe rya Lieutenant. Tuyubahe Innocent umaze hafi imyaka 2 atashye mu Rwanda yabaye umurinzi wa hafi wa General Omega kuva 2013 kugeza 2022. Bimukana mu bice byinshi cyane ubwo bahungaga ibitero by'abarwanyi ba mama 23 barwanya ubutegetsi bwa RDC. Yasobanura itangazamakuru byinshi cyane ku mibereho ya General Omega mu mashyamba. Nubwo rero ubuyobozi bwa RDC buvuga ko abarwanyi ba FDLR cyane cyane abayobozi bayo bashaje, Tuyubahe Innocent avuga ko General Omega we agifite imbaraga. Ati afite imbaraga nta nubwo ari muremure ni mugufi, ati araringaniye rwose. Muri rusange General Omega ati ni umuntu udasanzwe n'izindi nyeshyamba ngenzi ze, ati kuko ntawe apfa kwizera. Ibi rero bituma rimwe na rimwe afata icyemezo cyo kuzenguruka mu kigo cya gisirikare agenzura ibyo atekereza ko bishobora rero kuba bitagenda neza, byaba ngombwa agafatira telefone z'abarwanyi kugira ngo rero arebe abavugana nabo mu Rwanda. General Omega mu buzima bwe ni umuntu udasabana, ati n'abamurinda muri Etat Major ntabizera, nta muntu n'umwe wabona ari gusabana nawe. Ati ni umuntu uba ameze nkaho afite umujinya igihe cyose, ntabwo aba atuje, agenda azenguruka asa n'ufite ibibazo akongera kandi agasubirayo. Ati habaga igihe rero adutunguye n'amatelefone akayatwaka akagenzura nimero ngo arebe abo tuvugana nabo mu Rwanda. Aba agira ngo rero arebe niba hari nimero zo mu Rwanda muvugana. Niko rero Tuyubahe Innocent yabisobanuriye. Bajyaga bibaho ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bashakisha nimero za telefone zabo mu miryango yabo baba mu Rwanda kugira ngo bavugane. Ati ku buryo rero bakwitegura gutaha. Hari nabo General Omega yafashe abafatira ibihano birimo kubimurira mu kindi kigo cya kure, gukubitwa inkoni ziri hagati ya 200 na 300 cyangwa se kwicwa. Ati niba rero mwabanaga aho ngaho mu kigo ahita kwimurira mu yindi batayo akavuga ngo wazavamo umuntu umugambanira, ahita rero agutanga ukajya kure ku buryo rero mutazongera no guhura. Ntabwo rero habura n'inkoni 200 cyangwa se 300. Uyu witwa Tuyubahe Innocent yasobanuye ko nawe yafashe bigaragara ko yavuganaga na bashiki be icyo gihe mu kigo cya FDLR habaye inama y'itangaza yari yobowe na General Omega. Amubaza niba mu byo yavuganye nabo mu muryango we hatarimo gahunda yo gutaha, arabihakana ndetse aramwumvisha amajwi y'ibiganiro bagiranye. Ngo Omega yabwiye Tuyubahe Innocent ko amahirwe yagize ari uko yamurindaga kuko iyo bitaba ibyo yari kwicwa, ariko ntiyamuretse gusa ngo kuko yategetse ko akubitwa inkoni zya 300 yamburwa na telefone yavuganiyeho n'abashiki be. Iyo General Omega ahamije ko hari umurwanyi wa FDLR wamugambaniye amucira urwo gupfa, ariko siwe umwirasira kuko ntabashaka ko abari mu kigo bamenya ko yishe umuntu. Tuyubahe rero yagize ati we ukunda bikora kugira ngo rero bitagaragara mu basirikare ko ari kwica, ariko bica we aragutuma akareba nk'abasirikare 2 akababwira inzira uzanyuramo. Ati ngwino gutume, ati mu kigo runaka uzagenda wenyine, ati nibanga, akaguha ibipapuro, ati bijyane nkazakaza roho cyangwa se ahandi, noneho rero wabageraho mu nzira bakakurasa, ati bakavuga ngo wahuye na banyatura cyangwa se ba mayimayi nibo bahise bakwica. Tuyubahe rero yasobanuye ko Omega ari umunyapolitike ujya muri misa kandi ari umugatolika ujya muri misa, kandi ko afite n'itsinda ry'abahanuzi rimuhanurira ibizamubaho cyangwa se ibizaba ku mutwe wa FDLR muri rusange. Ati wari uzi ko turi i Paris mu Bufaransa ikigo cya FDLR kiri irucuro yari afite groupe. Ati yari afite groupe irimo
n'uyu Chantal ati yari umuhanuzi we n'undi bitaga Francine umushumba wabo witwaga Murume yarapfuye twenda kuva i Paris. Nizane Marie Chantal uvugwa na Tuyubahe ni umwe mu barwanyi ba FDLR bafashwe n'umutwe witwa Intwaro wa mama 23 ubwo bari muri Rucuru. Yatashye mu Rwanda ahabwa amahugurwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Ni kenshi FDLR itegura ibitero byaba ibyo kugaba mu Rwanda cyangwa se guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa RDC. Mbere yo kubitangira rero abahanuzi bayo bakora amasengesho kugira ngo rero Imana ibereke niba bazatsinda. Tuyubahati baragenda ati ngo bagiye kubaza Imana uko barwana ati nuko biragenda. Ati bakunda gusenga rero nijoro nko mu masaa 9 saa 6 noneho iyo bavuye rero guhanura amategeko babahaye niyo bashyira mu basirikare. Abahanuzi ba FDLR barizerwa cyane ati ku buryo bashobora no kwicisha umuntu cyangwa se bakamukiza. Tuyisabe yasobanuye ko igihe umuhanuzi yashoboraga rero kuba yashwanye n'umurwanyi yashoboraga kubeshya Omega ko yabonye ari umugambanyi. Ati kuko rero nk'umuhanuzi mwabaga mwashwanye agahita aravuga ngo iriya ntama ntabwo imeze neza muyikure mu zindi bagahita bakwica, wenda ari uko rero wanze kumwakira ibikapu bagiye rero mu butumwa agashaka rero inzira aza kwicishamo. Umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Tade James Kabarebe yamaze no guhindurirwa inshingano ngo yongeye kugirwa mujyanama Perezida Paul Kagame mu by'umutekano. Yigeze gusobanura uko yahamagaye General Omega ku murongo wa telefone amusubiza gutaha amusaba gutaha akifatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu. General Tade James Kabarebe yibukije Omega ko umenya afite buri gupfa ubusa cyane ko uyu murwanyi yize gutwara indege amenyesha ko igihe yazaba atashye ubutabera butazamukurikirana kuko nta ruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Aho kwemera ubusabe bwa General Tade James Kabarebe, General Omega yamusubije ko atazigera ata mu Rwanda mu gihe urukirimo umututsi. Kabarebe nawe rero yamusubije ko atazigera arukandagiramo ari muzima. Tuyubahe yasobanuye ko mu kiganiro we na bagenzi be bagiranye na General Omega mu gihe yamurindaga yababwiraga ko adashobora guta mu Rwanda rurimo abatutsi kuko atakwemera kubana nabo. Umunsi umwe Tuyubahe yaratinyutse abwira Omega ko abayobozi benshi y'abafdela bafashwe bacurwa mu Rwanda, amubaza uko bizagenda mu gihe nawe azaba afashwe, amusubiza ko azirasa. Tuyubahe ati twaraganiraga kubera ko namubaga hafi, ati naramutekeraga akajya ambwira ababaye ibigwari abo bafashe, ati kuko na Chantal ati bamufashe turi kumwe ari nka saa moya tugeze mu ibambiro, ati naramubwiye nti ko bari gufata abandi wowe niba gufata biragenda bite, atugize umwaku rero ugafatwa, ati ngewe nahita nirasa. Ni byinshi rero, ni kenshi FDLR yateguriwe ibitero byaba ari ibyibasira ibigo bito byayo cyangwa se ibirindiro bikuru. Iyo Omega amenye ko rero agiye guterwa yitegura guhunga mu rwego rwo kwirinda kwicwa cyangwa se gufatwa miri. Tuyubahe rero yasobanuye ko ikigo cya Paris Omega yamazemo igihe kirekire muri teritwari ya Rucuru cyarimo abarwanyi ba FDLR bari hagati y'20-50, ariko iyo yahungaga yajyanaga n'abarinzi be ba hafi bake abandi bagahunga ukwabo. Ati ntabwo rero ahungana n'abandi ubwo habaga operation, ati baje gutera mu gace kacu yafataga abarinzi be bakagenda nk'amasaha 2 mu ishyamba. Abarinzi be babaga rero ari 12 ntabwo barenga, akongeramo nabo bakobwa rero b'abanyamasengesho ubwo bari kabiri bari babiri. Yavuze ko abandi barwanyi ba FDLR bahungaga bacitsemo amatsinda nk'atatu, urugamba rero rwarangira bakongera bakihuza. Keretse mu gihe rero ngo haba ibitero by'umusubizo, Omega ntakunda rero gukora ingendo ndende. Tuyubahe yasobanuye ko mu gihe yabaga i Paris yakoraga urugendo rimwe mu mwaka ajya gusura ibigo by'abarwanyi ba FDLR kugira ngo rero abatere akanyamugabo. Ati mu mwaka yagendaga rimwe, yabaga agiye guha abasirikare gahunda y'umwaka, akagenda asura aho ibigo biri, abasirikare abaha morale, ababaye rero intambara akabahumuriza, abatashye akabita ibigwari, ati bariya babaye ibigwari, ati muzabe nkabo, akabashakira rero bote. Aho Tuyubahe rero aherukanira na Omega we ni mu mitungo, nta mitungo izwi yagiraga bitandukanye na Ruvuga y'Imikore Protogene alias Corneille Ruhinda wari ufite ibikuyu. Omega yabaga rero afite ibikapu harimo amafaranga andi abitswe n'abashinzwe umutungo muri FDLR. Mu gihe Omega yari mu kigo i Paris, Lieutenant General Byiringiro Victor we yabaga rero ku cicaro cyo ku rwego rwa politike ikazaroho. Tuyubahe yasobanuye ko abayobozi bahuraga rero gake ubwo babaga rero bari mu nama nkuru nk'uko abisobanura.
reka rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.